Pinanginotan kasubagong aga ni Philippine National Police Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon ang pagpresentar kan mga loose firearms na nakumpiskar kan kapulisan ngunya na taon. Total na 965 loose firearms ang narecover sa lawag nin 11 bulan na operasyon na pinuunan kan December 11, 2023 sundo kan November 24, 2024. Kabali na digdian mga Z's confiscated as in recovered firearms. 925 kainian presenteng nasa kustudiya kan Regional Civil Security Unit Bicol, mantang nasa Regional Forensic Unit Bicol ang 40 iba pang loose firearms. Last December 11 up to November, last December 11 last year up to November 2025 this year. Ang category po nito sir ay captured, confiscated, surrendered, deposited, and forfeited firearms. Ang iba dyan sir, ginagamit pa sa ongoing case ng ating forensic group para gamitin sa ballistic, sa matching ng mga balang ginamit. So, lahat po yan ay accomplishment for 1 year ng PRO. Dugang pa ni Dizon, parte ang mga pigkasar nitong operasyon kontra loose firearms sa security measure para sa paabuto ng 2025 national and local elections. May kasabihan tayo na kapag tayo ay nabubuhay sa baril din tayo mamamatay. Kaya itong ino-offer ng ating pamahalaan na magbalik loob, ito na ang panahon para akapin nila yung malayang buhay at napakasarap po mag-diwang ng mga special na okasyon. Kagaya ng Pasko, nakapiling ang mga mahal sa buhay na walang tinatawag, hindi tumatakbo at walang bigat sa dibdib at isip na dinadala. Presente sa pagtiripon si Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa na pigpapasalamat ang inspirasos kan PNP nga ni maging matuninong ang maabot na perilian. The proactive campaign against loose firearms is a vital part of our collective efforts to guarantee a secure and peaceful electoral exercise. I also take this opportunity to remind everyone of the critical role we all play in safeguarding the integrity of our elections. Let us all continue to work together, not just in disarming potential threats, but also promoting responsible and vigilant citizenship, fostering transparency and encouraging peaceful discourse as we approach the 2025 elections. Maserbi ini bilang convoy escorts, members kan quick response teams, route security, mabantay sa mga voting precincts asin magiging miyembro kan reactionary standby support force, an iba na itoto ka man na magbantay sa mga checkpoint asin idudugang sa augment forces. 877 man ang mobile assets ang nakhandang gamiton para sa eleksyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lobea.